Utambo mukama waitu agutambe tale ya toro. Rumuhikiro w'obukama bwa Toro, Right Honorable Calvin Armstrong Romere arikugamba heri izooba mukoro gw'okutongozaho Toro Youth Annual Conference ey'omurundi gwa kabiri yahakanisa amakuru agarikugamba ha mukama wa Toro. Mukama kirazira kugenda heri kusoma baitu omukama wetu ali private. For instance, n'okugamba ngu ali heri nasoma akabantangira ekigambo hati haro ekiparo kyala bire mu afyaga n'okugamba kwa osija njuna nyo hati osija bangi eboro heri birano ngora yagamba bakagambira miso seke bakigamba mukuli kumanyisa abantu bona bakutura heri ukungu mu mirwa ya Toro omukama asasa baitu omukama aramire omukama ali mu mizi ali mu bumizi burungi abantu bona bagenda nabagamba ibigambi batakumanya nibasire ibintu byabo bindi rundi bindi bigindiro byabo bindi bitakwitegereza. Mukuteta ryemwe nemwe hari amakuru agarikworeka ko mukama wa Toro aine emyaka 34 obwa hati arimu natunga obujanjabi omu irwariro rimwe omu ihanga rya America aho amazire obwire bwingi. Romire yashaba abantu kureka kushoza amakuru agatashikire kandi bashemerewe kubuuza bikiri kukwataho aha nshonga zitari zimwe na zimwe. Tuleke kutekamu ebintu ebi bitima by'abantu kugenda mu specialitinga hakyamutse batandika kumurwaza on top of kumurwaza n'oburwaire bw'obugamba hati nyenkya nahandika musajja nankanomurora ogu silimwe muri kubi. It's not ethical. N'aba medicine bakigamba kandi mukama waitu tugonza ni wahandikaho ni kirwere wakireta ni cyaro wakigamba responsibility mu journalism ahinga kandi icyo takoze ni kukwija mwitwe abakumanya nyo spokesman w'ubukama vini spokesman w'ubukama nimbaza nawe na alha prime minister's office bayituka kwa kintu cyamani nkeke ninye kibaza wakutijyo kangabuza kikikimburiro kundaka khandikira press yakora responsible press nkiza uzikora Makuru ngoga mwen goreka kunyina wo mukama Queen Mother Best Kemigisa na wari mu irwariro natunga obujanjabi. Bernard Kato Rwakatare Deputy Musunga w'obukama bwa Toro yashaba abantu okuhaba ntestinsa hamwe n'ebwefubo. Ninyo makaganyo kiri omuntu ogwarwara tubigenda nigararangirwa hona hone omukoko kasangire habaho emirwa emitendera iyo umuntu ikitinisa obero genda marwaro kwa hiru habaho ebigendererwa ebatekaho omuntu obugabe kutunga obujanjabi omuntu obugabe kutamu exposing ebintu nk'ibyo okuvuga harimo etundu nyemagiranti imanyisanti ensonga nk'ejo kwegwiro haba watwaho kugisobora. Omukama Dr. Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi wa kana akahereruka kuba omubukama bwe omwaka oguhwire omubwire bw'emikoro y'empango ey'omwaka gwa 30 yahereza shitame hangoma nk'omukama wa Toro. Gasha kwa Justin Nyakaisiki abwatayali West omuri Fort Portal.